Itanya rĩa Atwarithia ya nduthi harĩ gũtabania mĩhang'o ĩno ya ũheani wa thakame rĩorotithĩtio harĩ gũtigĩrĩra bengi iria cigagwo thakame cia kũhũthĩrwo nĩ arwaru rĩrĩa mamĩbatara irĩ na thakame ya kũigana, Atwarithia ya nduthi makĩyumĩria na njĩra nene. Tulikuwa na bodaboda blood donation drive hapa Tala, ambapo watu wote wa bodaboda wamejitokeza kwa wingi kuja kutoa damu kusaidia wenye ambao ni marafiki zetu, majirani zetu na Wakenya wenzetu ambao wamelazwa hospitalini, tukielewa ya kwamba Kenya kuna upungufu wa damu. Siku ya leo nimeamua kutoa damu ili nisaidie Wakenya ambao wanaumia hospitalini kwa kukosa damu. Katika huu msimu wa Krismasi pia ni jambo la busara kutoa damu ili kupea sikukuu mtu ambaye anaumia pale kwa kitanda cha hospitali ambaye amekosa damu. Vile mnavyojua katika Christmas season, this festive season, tunakuanga na ajali mingi, tunakuanga na maneno ya assault. So tunajiprepare kuensure ya kwamba katika banks yetu tukuwe na damu ili yeyote mwenye atajueriwa atakuwa na damu ya kutosha. Kũringana na mathabu ma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ, gĩcunjĩ kĩmwe harĩ igana gĩa thakame ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo nĩ gĩbataragwo thĩinĩ wa mathibitarĩ marĩa marĩ kaunti ciothe. Gĩcigo gĩkĩ kĩa Machakos gĩkĩrĩkana gũbatara mĩhuko 15,000 ya thakame, no mahotaga gũkorwo na mĩhuko 11,000. Ambapo now we have a shortfall of around 3,000 to 4,000 units, ambapo sasa ndio tunahitaji watu ama donors ama groups ili tukaweze kubridge that gap ya 3,000 to 4,000. So himizo letu kwa kila Mkenya ni ya kwamba tujitolee, tupatiane Christmas gift kwa kwenda katika zahanati yote yenye iko karibu na wewe na tutoe damu. Mĩhang'o ĩno ya ũheani wa thakame ĩtabanĩirio taũni-inĩ ya Tala thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Matungulu kaunti-inĩ ya Machakos. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.